Ay penayatan busagyan ko to mga petano. Ay penayatan busagyan ko atesira. May ako masira. Sumpatan tanod nagyang kaya paman na di tanod di ka pamagusay. Yang ko to kapugusay tanod sagyang ko to karata agyang ko to kapamaganta. Yang ko to ba sunabitan wa Muhammad na ini pakai seiyan. Wanto na iftero na kapamaganta. Ay ini sembagu mga sahaban yan na tigiran na Allahu wa Rasuluhu alam. Paman nagyang ka na nakapamaganta na subusu Allah agususugu yan ni matauron. Simbagasiran o nabitan wa Muhammad at tigyan na aya kapamaganta, aya bunta lagyan ka na nakapamaganta, aya ptero nakapamaganta, naginan sukap pagaloyang ka sa eko pagaring ka sa giyang koto ipkagwadian. Paman nagyang koto adi masusuata. Paman nagyang koto kapagiraw ka sa giyang ka na napagaritan o nabukag, yang ada na pagaritan na paman na salimbut, api apan paman na ako na dito kepakai. Wah dito kepakai. Managin sa mga bai. O waya paman naging ko tumabu ang mga bai na upun na paman na pagalo ni na naging ko to isakiran. Sagyan ko to paman na ipkagudian nakapamagan tao to. Ini pakaisip man o di na piterop man sa iku Rasulullah. At tigira na upamaya Rasulullah kung yang kutu dia akan diteron na matatagu uto sa yang kutu apagariakan. Paman na benar ag yang kutu dia akan diteron. Na ini sembag unabitan wa Muhammad na tigira na upama kag yang kutu ading ka diteron na matatagu sa yang kutu apagaring ka nagyutu ititu akapamaganta. Kau tu gitu mesti kapamaganta. Yang kau tu apa man na katuruang kaon apa man na yang kau tu apa man na uskanian namai tem na tiga nama na yang kana na pagaritano kami akai tem anda rem ya kapung sia kianan. Bebud na tiga yang kana na pagaritano na adna bangsanian sama aita kau tu. Paman na yang kau tu adi ngadi teron na titu. Amata tagusag yang kau tu apa garingka. Owai, apa man ay panubang adima pamaganta tiga yang untuk apa garita no na madu. Api apa na madu? Na ay man yan na di kepakai ubang kau tu terwa kagi ka pamaganta to. Owai. Tigu nabitan wa Muhammad wa illam yakun fi faqad bahatahu. Na upama ko gyang kutu ading ka diteron. Na pamanian na kenaba titu mata tagu sagyang kutu apa garingka. Nasabun-sabun narati gunabitan wa Muhammad kiyatong kasanakas kanian. Ayaman anian na kiyang buba anaka. Ayaman anian na miyapa karata kagiyang koto apagaring ka muslim kagi pimba la naka sa tutul. Miyamu keka. Paman na miyamu keka ka asarbo kabina saan agiyang koto apagaring ka. Udi nagyang koto apadeka. Udi nagyang koto aginawain ka. Inusayanan mga ulama tanong. Atigina namin zulmin nasi al-ghiba. Pada tigil sagyang kotua kap kelalimangka, kap kesalimbutang ka sagyang kotua mga tao, nagyang kotua kapamaganta. Naroon besar ya maapa de mga pagaria. Agyang kotua pagusayin tano kagiya piyaka haram o Allah. O ginawa niya nagupaman na inisaparian siya katano ang mga tao. Perjagian kau tua kelas ya kapan nalimbut nagian kau tua kap kesalimbuting ka sagian kau tua mga tao nagian kau tua mana kap selimbuting ka sa iko mga tao na aya okitian nagian ka iya kapamaganta al-ghiba wa hadha zulmun fil a'rad ayat tigu mga ulama kapakaw kitanan nagian kau tua kesalimbutan nakaskanian kelale makaskanian sagian kau tua akababaloy niya na manusia. Kau tu mana nian na yang kau tu akama manusia iron. Inung kau tu di panutula. Apa manian na salingat sekanian. Inung ka di matero. Askanian upamanian na madu. Odi na inung ka di matero. Askanian upamana tekau. Inung ka di matero.
askanian upamana traidor di kesarigan. Kau tu mana nian nanap kelali makaskanian sagiang kau tu akababalu ini ana manusia. Ayat dalil tanun agiang kau tu Peter wallahu subhanahu wa ta'ala sa suratu al-hujurat. Inaluwi wallah agiang kau tu karata agiang kaya kapamaganta. Tigu wallahu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat mana ini mga pagaria? Natiyawag Allah subhanahu wa ta'ala sumia maratia tigan hay mia maratia pananggila ini wagyang kutua kadakalan sagyang kutua kapanganib kamataan agyang kutua sabad ku kapanganib na kadustaan. Kau tayo man niya nagyang kaya kapanganib na paman na ini saparakatan waya agamatan wa Islam. Wala tajassasu na ubakan wa tigu Allah subhanahu wa ta'ala di panuriman agyang ko tu akasuriman agyang ko tu tigtan wa kapmaritis sagyang kaya paman na masatanu paman na sialinan o mga tao at tigiran na kapmaritis na ubakan wa tigu Allah tajassasu di panuriman wala yagtab ba'dukum ba'da na uba di pamagantao sabadirkan wagyang ko tu sabad ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan ubat tiga nakabayaw sarkan wagyang kotwa dinian dikatkai sagyang kotwa sapo o pagarinian amiatay pakarihtumu na ini kagudiutu pamana dinu tu kabaya o bagyang kotwa pamana ubangkap kekanagyang kotwa sapo wagyang kotwa pagaringka amia wafat nalagi dena ng mga pagari agyang kotwa kapamaganta yang kaya kapamaganta na upuno ka di mapamaganta agyang kutwa pagaring ka muslim na lagi de ka ubang kap ke kanagyang kutwa sapo yan. Huway. Wattaqullah nakalakan yusuwallah. Hay mga pagariyakan sa kuwagamis. Kalakatan yusuwallah sagyang kaya paman na karat agyang kaya kapamaganta. Kalakatan yusuwallah. Mata na suwallah na tawwab na paman na iprelayan agu paman na iprelayan si ikutawag yang kuto mga galbak mga raratap agu suwallah na paman na makalimot. So mga ulama tanong na pitirwiran at tigiran at yapsiru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kanan akapamaganta saya ini tafsir yan ng mga pagarian aginan suka pagaluyang kasagyang kuto pagaring kasagyang kuto adinian nakabaya. Piturwirap man si kunabitan wa Muhammad ya Rasulullah ara'aita in kana fi akhi ma aqul paman nakasuntan upman agyang kuto kapenutulaon agyang kuto adiyon dikatero mga sahabat tingin na upamag agyang kuto adiyan kan imam bebasa na matatagu sagyang kuto pagariakan natigu nabitan wa Muhammad ini sembagu nabitan wa Muhammad natiya na upama ku titu wa matatagu sagyang kuto pagaringka na gitu ikapamaganta ugaid na upama pamana ko di titu di benaragyang kuto ading kaditeron nakiyatong kasanakas kanian. So mga ulama tanong na tingin na nagyang kana nakapamaganta na muharrama haraman na ng mga pagariya. Ayan na mapya nagyang kuto kibagakan tanoron kaya ayap betuan sa haram na upama kung gelebegang ka na miyadusa ka na upama ko paman na begakan ka nagyang kuto ang belasang kaun wallahu subhanahu wa ta'ala. Natigren tanu mga pagari agyang kaya kapamaganta. Karo gyuti ka kekuatan sagyang kuto balas wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya kapamaganta ti mga ulama nawahi an tadhkura akhaka fi hali ghaibati nagyang kuto ading ka di kapanutula. Seiku pagaring ka sagyang kuto masa adis kanian makadadarpa. Sagyang kuto mga sifat apaman na ikagwa diyan ito fi khalqihi aw fi aibin fi khuluqihi malagi dagyang kutwa kama manusia iron anta akagyang kutwa parangay niyan agyang kutwa apaman na pagaloy na ka na manari ati kagyang kana na pagari tanong apaman na da apetotian
mananaros agiang kutua paman na agiang kutua mananaros ana piuran no pama na ikigudian to mga pagaria paman agiang to so paman na kama mano siya eron di naman agiang kana na pagarita ka paman na di pantay agiang kana na barukan yan kau to paman na langwan o paman na aib paawing agiang kutua paman na pagaring ka na di ka pa kayo ba pagaluya kagiti ka pamaganta anta agiang kutua parangay niyan tiga agiang gina na pagarita no na sedu gina na pagarita no pamanian na bukag paman agiang kutua paman na parangay niyan aw gayru dhalika min wa'at tanakos udi ating mga ulama naso sala kaurun sa agiang kutua dingka di ka papakai tu sa agiang kutua pagaring ka why nagitinudan tanong mga pagariyakan sa agama Islam. So mga ulama tanong natingnan na wakathirun minan nasi la yatawarrauna anil giba. Ayat tingnan na kadaklan kung mga tao sa giyang kaya masatano na dira na penanggilaan na giyang kaya kapamaganta. Lagi duba paman na miya kuwa ka sa belawan mga pagariya. Gi kasakitian. Miya kuwa ka sandugan na giyang kaya kapamaganta. Lagi uba aya kata miron mga tao na kanaba ini haram. Kanaba ini sapar wagamatan wagama Islam. Paman na lagi duba aya kata mitanurun na ditan o kedusa sa giyang kutu aditanurun di katerua. Mga pagaria gi kasakita giyang kaya kapamaganta apaman na sukadakalan sa era katano na di na mga penanggila bal inna ma ta'muru majalisahum wa yatafakkahuna bi'aradin nas. Tigo mga ulama tanong apaman na sumanga tao nadira na ya penanggilan kaaya panupama adira di pun koto aya panadira di pun sa giyang koto akap kelimu-limu dira na giyang koto akap pamaganta ilang kan nga ni adna miyate mo kedua katao ketelu katao biya tutuna sa giyang koto adarpa api asi ko mga masjid api asi ko ayamananian na mga darpa upama ketimu sumanga tao ilang kakaaya ini punirano na giyang koto akap pamaganta na manang gila tanong mga pagariyakan sa agama Islam. Ikala katanong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Agina natigong mga ulama, alagidanan agalabag, natitudnan na nakudili kadua galabag. Maapan siya nagyang koto, paman na kababaloy o kapamaganta haram, apadanan sa giyang koto mga laadusa. Mga apadanan mga pagariya sa giyang koto mga laadusa, ayat na miya kaharamsan ayat no pa mialoy sa diyang kanan akapamaganta na haram na mialoy sa Quran agu susunnaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agu giyang kutuwa kiya timuan sa iko mga ulamatan lianna min zulmin nasi fi a'radihim kagiginan ng mga pagariya naginan sukap kulalimang ka sa iko paman na mga tao sa giyang kutuwa kababalwiran o di na giyang kutuwa kamamano siya iron. Inalitan wag yang kaya kapamaganta na marata. Ugay na adna piya kaliro ng mga ulama. Nagitinudan tanong mga pagariya. Gitinudan tanong. Wanto nagyang kaya paman na kapamaganta ka pagaluyan ka sa ingo pagaring ka. Apaman na pipur wagamatan wa Islam. Ada maapid sa giyang kutuwa mga harap. Napaganayron mga pagariya. Amya kaliro nagyang koto al-mutazallimu alladhi zulima wa yadhhabu ila wali al-amri wa yashtaki wa yaqul. Aya paganayron nagyang koto tao miya lalim magyang koto kabenarian. Agyang koto miya lalim magyang koto kabenarian na sumungus kanyan sa gyang koto dato. Apaman na penun niya no nagyang koto apaman na kaya lalimaun. Apaman na lagi dagyang koto apaman nakaturuan niya nun atigyan na makauma sa gyang koto dato atigyan na fulanun zalamani kaya atigyan dato ami na si fulan na lialima kunyan nakay piru pa miya lalim mas kanyan lagyang koto kaya girawa gyang koto apaman na pagarin niya na palalalim na kanabar umadudusa kagi paman yan nagyang koto apaman na kaya turuan niya ro nakuha niya nagyang kutwa kabenarian agu ayak kaya teruan niya ro na sumiyos kanyan sa gyang kutwa dato lagi nagyang kutwa ka teruan niya na akala mali kinuha niya nagyang kutwa tamukakan o di nasusala kauron way nagina ng mga pagariya lagi danan ukit na diyan na napakasulod sa gyang kutwa kapamaganta way ay mananian na
terona ka sagiang ko ada tua tiga na wa anna fulanan yumatil wa mukhadi pamanna giang ko tua pagariakan na inakalian na giang ko tua rakakan kinwan niya na giang ko tua pamanna rakakan wala yu'tini haqqi na din yan rakan na pagkakasui na giang ko tua rakakan na kabenarakan na sumanga ulama tanu na tigir na giang kanan alagi danan betad yajuzu daf'a li darar na kepakayo tua din kau tu di matero kagi ayamananian nana ipegalangka sagiang ko tua kap kebinasa erka kau tu ayamananian na giang ko tu ba ipegalang kau tu sagiang ko tu ubaka kabinasai huwa ghibatun walakin fihi daf'u darar sumanga ulama tanu na tigir na kapamagantad nuto ugaid nagiang koto ba apaman na penipisan na kaaginawang ka sagiang koto ka kebinasa ingar ka na miyapa kayo to ati mga ulama. Hoy, kau to ay manan na asara ding subra. Asara ding subra giang koto ading ka pamaga apaman na ayap tero na ka sagiang koto adato nagiang koto titu apaman yan na miya ula-ula. Na, ikadua, amya kaliu sagiang kana nakapamagan ta muharram naginan soal mustafti. Aginan so paman yan na paman na tau paman na pengisu niya nagyang kotua ulama paman na kuasa ifta gyang kotua tingitan wa kapangi peta paman na sakaw pamaa piki ifta na kaaginawang ka paman na pengisu ka tina al mustafti idha stafta an shakhsin wa dhakara fihi min al aib paman yan nagyang kotua kiasung ka sa gyang kotua sakatawa ulama paman yan na kukaun sa ifta na keluing ka gyang kotua paman yan nana sifat agiang koto apagaringka wa kaifa yatasarrafu ma'hu antu na kita tigin agiang koto pamanian na kapakam bebetadio paman na pagisan ka agiang koto mufti sagiang koto paman na ulaula paparangay ka agiang koto asalakaw raka aya dalil tanu nagiang koto miyaulaula paman na miyakaumas iku nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiang kutwa sakatau abai askanian su Hindu bintu Utbah pamana su Hind namanya kaum askanian si iku nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apitu yang si iku nabi tigina inna Aba Sufyan tu'ni zawjuha rajulun sahih matana tigin asu Aba Sufyan apaman na ayako na pagmin yan ro pakaantapan yaruna sukarumanian asu Abu Sufyan rajulun sahih na mamas kanian paman na giyang kotua kabasatan waligtu paman na giyang kotua kudalis paman na kau tumiya pamaganta yan sa mau tu giyang kotua si karuman yan kagi metro yan na giyang kotua sifat yan amaligit paman na suwati giyang sukarumako hi Rasulullah na mamas kanian amaligit la yu'tini ma yakfini wa waladi ila ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam diniyar kami at tigin imagay agiang kutu agas tuami apaman na kasusuko dan rakan agugiang kutu mga wataakan inunta nagiang kutu makaukit sa kekuwakan nagiang kutu paman na gas tuami adin yan natigyan na katawan way na so mga ulama tano natigyan na so Hindu bintu Utbah na miali niya si kunabitan wa Muhammad agiang kutu kaligit agiang kutu karumanian nagitu atigin nakapamagan tao to walakin laysa kasduha tanaqqusur rajul ugay datigin nagyang kotu akya pa kauma o Utbah sa iku nabitan wa Muhammad na kanaba aya pakaantapan yan ro nagyang kotu adin di kapamaawing iki karumanian kaaya pama na antap yan ro nagyang kotu akakuan yan sa gyang kotu akabenarian kotu paman na pengedegenian sa iku nabitan wa Muhammad agyang kotu akabenarian ki karumanian na ini sembungun Nabi tanwa Muhammad na tigena khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf tigu Nabi tanwa Muhammad aku angkat na tigian agyang kotua paman na katatang anraka agas sungka agus sumanga wataaka sagyang kotua ukit amapia kautu namia pa kayo to mga pagaria importante nagyang koto ba pengendegen ka agyang koto antunay ukit akaku angka sagiang kotu akabenar ka nah anto na ikatelo sama no to nakiaduan tanoron anto na ikatelo mga pagariakan sa agama Islam tigu mga ulama kadzalika tajuzu lagibatu fi halati al-ihtisab inkar al-munkar kapagaya tigu mga ulama agyang kotu akapamaganta
sagiang kutua ukit akap kesa apaman nakap pegerenang ka sagiang kutua marata apaman nagiang kutua marata agal begagiang kutua apaman na pagaringka bi an tadhhaba ila wali al-amri aw ila rijalil hasaba ayaw kita tigu mga ulama nagiang kutua sumungka sagiang kutua dato fataqulu lahu fulanun la yusalli atero nakatika si fulan na di penambayang nya pamaganta ka nakagi ayamanan niyan na aya anta pakaroon agyang kutua kisapar naka sagyang kutua marata agal bakiya kagidis kaniya napsembayang lagi dia natika kudato fulanun yata'arradu lin nisa suatika si fulan napsugis kaniya sagyang kutua mga bai apa man napsukiran kagi katawan tanu aswaga agama Islam na dinian kabaya ubadi makasuga gyang kutua mga dato agus mga bai nakikisagyan kaya masa tanong mga pagaria, nakalilipatan tanong ay isa ini apya karata wagamatan wagama Islam. Ilayan yung kaya pamanyan nakaprali, kasugo din sa mga dato agus sa mga bai. Want gira pamanyan na mga okasyon, paman na lango din. Pamanyan nakapkilimud o mga Muslim, nagyang kutuwa makasasaugod nagyang kutuwa mga dato o mga bai. Na ini sa parakatanuanan wagamatan wagama Islam. Paman naging uta di ngayon di katero at naging utwa paman na si fulan napsugos kaniya si kung mga bai o di na fulanon yugazilu fil aswak si fulano paman yan na di malalo-lalo mo sa padian naging utwa tigu mga ulama na kapamagan tao to hadhi giba walakin al maksudu mi inkaril mungkar ugaid na aya pakaanta panruagyang kutwa tao nagyang kutwa kisapar niyan sa gyang kutwa marata fahadha la ba'sa bihi na mga ulama tano na tigiran nagyang kanana lagi na naukit aka pamaganta na daabanan karata lianna al maslahata rajihatun fi hadha al mafsada kagi aya paman na kuan tanor o nagyang kutwa kamapian kapugumpi ay sagyang kutwa paman na marata ikapat anto na ikapat tiga na wakadhalika idha kana min ajli tahdhirin nas min syarri saksin amay kagyang kutuwa o kita tigo mga ulama kapaman nagyang kutuwa kapumakay kitiyaring kas iku mga tao paman napakay kitiyar na kagyang kutuwa mga tao sa gyang kutuwa karata agyang kutuwa sa katao amama huway tadhkur lahum sifat al-zamima bi amin ajli an yahduru wala yankhadi'u bihi paman nagyang kutuwa karata agyang kutuwa tao napagaluin na kagyang kutuwa mga sifat yan na mga rarata para bu mga pagariya kan si agama Islam kapanang gila anu mga tao agyang kutuwa karatayan agudinian kebinasaan agyang kutuwa mga tao antunanan mga pagariya tigu mga ulama tanu wa kadzalika mithlul mubtadi in kana indahu bid'ah na amay kagyang kutuwa tao ayamanan yan na pabibid'ah o di na matatag unagyang kutuwa bid'ah tuhadzirun nasa minhu napakaiktiyan nakas mga tao sa erkanian lialla yansura bid'atahu ala nas kaana tigiyan di pakadaya mga gyang kutuwa bid'ah niya si ko mga tao nagiya sa mga ulama tanu mga pagarian akagi mada kan atigiran ay skan waki ang mga ulama na di mapamaganta gyang kutuwa sa bugir kanu napkapakaya mga pagarian kagi aya ara ko mga ulama na pamanyan na paman na pupakarayag niran si iku mga tao agyang kutuwa karata agyang kutuwa mama agyang kutuwa paman na mawid sa bid'ah kaanong dikiswa-swa agyang kutuwa mga tao aya man ini mga pagariya na aya pelinding saya na suagamatan wagama Islam kagi madagala din sebutan aya pupakarata iman to nagyang kutuwa mga tao amauntol tiguna bitan wa Muhammad naman agyang kaya kalida paman na to sa agyang kutuwa bangkit pagkauma tiguna bitan wa Muhammad agyang kutuwa masa apaman yan na aya serigan ng mga tao nagyang kutuwa di kesarigan na aya paman na dinan serigan nagyang kutuwa kesarigan nagyan na masa tanong mga pagariya okay aya miya karata na sumapia na aya paman na aya mapia na sumarata nagyang kaya masa tanong mga pagariya si agama Islam ilaman nagyang kaya kiyaklid o apaman na pamikiran ng mga tao aya iman tuwa makararata na sutitu-titu at titindig sa giyang kaya agama Islam aya iman tuwa miya karata na sa mga ulama ada abayran na pagalilan sa iku paman na Quran agus hadith kaya na piyangin benar iman to na sa mga tao ang mga ahlul bid'ah sa mga tao ang mga ahlul kalam sila ni piyangin benar uway
Apa mana kesigang mga ulama antu narisig mga pagaria. Ay giyang kaya dikang gelebakaw mga ulama tanu sa giyang kaya agama nalinding iku agama tanu agama Islam. Apa man nalinding rekan way ang mga tao kaangkano pamadi kalagi ang kaya mga tao. Den na sabab apa man na den na sabab inunta sa giyang kutwa paman na andip keda agyang kutwa sunnaw nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andi pagkadaya mga giyang kaya paman na mga tao aya panuluniran na giyang kutwa riba paman na bid'ah agyang kana na bid'ah mga pagaria na karibatanan mga pagaria kan sa agama Islam. Daki apteru na bid'ah hasan agu bid'ah sayyi'ah. Giyang kaya na bid'ah na daabaw na mapia gu daabaw na marata ada paman na pagalindin na marata daabaw na mapia sudun sunabitan wi miteron ati ginawa kullu bid'atin dalala nalangon atigian agyang kanan bid'ah na kadedigan sudun sunabitan wa Muhammad daban yan no pia kaliyo oy urian yan na miya kauma sa mga tao ati gina nakapamimilian agyang kaya bid'ah kaadna bid'ah hasana mapia ko nagyuti ku antano di aki mga pagadian mata nagi mga pagarian sa agama Islam kamakapsendi tekano adna masa aya mana niyan na makapsendi tekano sagiang kutua paman na kaya pagim benar adiu sagiang kaya mga ulama aya panuluniran na giyang kutua bid'ah oy kagigiang kaya benar mga pagaria na daabay ni paman na sebenar na daabon ka kebenari ayat kebenaran na giyang kutua ribat basta ribat na kebenaran kagi aya mana niyan na suribat na dinian dena pamanian kepataya giyang kutua benar oy na makapsendit sukada kelan oy makapsendit sukada kelan kagi pamanian na aya tatampilaniran na giyang kutua mga tawa mga ahlul bidah lagi na mga pagaria so mga ulama tanu na kanabayran di mapamagan tagyang kaya mga ulama ang mga ahlul bidah sagyang kutua kapamakay ketiareran sa iku mga tao sagyang kutua marata apa nono nagyang kaya mga tao daabasan kapamagan tao mga ulama tan anto na ikalima naya ikalima nagyang kutua ajruh wa ta'dil li hifdhi sunnati rasul ayaman niyan nagyang kutua kasi siapa tanu sagyang kutua sunnah hadis nabi tanu Muhammad sagiang kaya mga tao apamanian na mga bukag dakarata ka pengidaw kasi fulan na bukag sabab sa piyaki teru yan sa iku nabitan wa Muhammad agiang kotwa kana bakatero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi ay mananian nakapugu sayo mga ulama tan diari bukag agiang kotwa mama apamanian na pendapinian apamanian na suwallah supaman na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nagyang paman na pinapire nagyang unto paman na kaya mi'raj nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apaman na di sila nimbal sa mga katero asarbu pama milapisiran sa giyang unto paman na sepenganiran nagyang unto benar apaman nagyang unto paman na sallallahu subhanahu wa ta'ala namyang impuran sa puro gina ng mga pagaria gina ng mga pagaria kasi ko agama Islam di tanong pamanian paman na ipesyunod si iku mga tao agi ang kaya marayag apamanian na kaya turon nabita kaya turon wallah agus paman na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagiang kutas wallahu subhanahu wa ta'ala na si imatatago sagiang kanan apuro agi manan niyan naklaruд nanan di tanod nagi mangwa sa katuro mga ulama antunay katuro mga ulama piyayag wallahu subhanahu wa ta'ala atigana thumma stawa ala al-arsh wallah nami pupuro si kuwarsya napaging benar tanod nanan uway ugay na upama ko ipagisarag tano anto na yung kita tigtano di tano katawan ayap yang benar tano nagyang unto katero Allah subhanahu nami pupuro uway ugay na sugit na di tano katawan kag isa ginaning isa atin digtano apaman na mga tao apaman ahlu sunnah wal jamaah apaman yan na biduni tahrifin wala ta'tilin wala tamthilin apaman na di tano ipengibarat aku di tanah mana pelelebat aku paman nagyang ko to pamaa pengim benaran tanu agyang ko to mga sifat wallah sagyang ko to ki alunianon bima yaliku li jalalihi sagyang ko to ayamanan yan na dumada ichi wallahu subhanahu wa ta'ala da malabi tiara oy da malabi tiara gina natigo mga ulamatan ayamanan yan na da karata agyang ko to paman na kapagudayang kapagaluyang ka sagyang ko to si fulan na kadib bukag si fulano paman nagyang ko to paman na tasahul paman na din yan di perlu malabuda kukuman niya sagyang ko to mga hadis nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
paman agian ko to kapingiraw nga si fulan rawi kada paman agian ko to amian utul sa agian kana na hadith na kada fihi da'fun paman na malubay wa fihi ghaflatun anta akan duduk agian ko to ghafla paman agian ko to kapingiraw nga si fulan na sayyul hifd paman agian ko to ba sumimurinian na malubay aw yaqulu kazzab aw wada aw sahibu manakir anta akan si fulan na duduk agian ko to mangarara ta aparangay wai laysa hadha huwa min ajli tanaqqusi syakhs aya kapagalu ya sana tigu mga ulama na kanaba sagyang ko tuwa kapawing ni sagyang ko tuwa tao wa inna ma huwa min ajli siyanati hadith rasul ayat tiga napakaanta pansan nagyang ko tuwa kasiyapa sagyang ko tuwa mga hadith unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginan mga pagariya wai gina ni paman na kapakayagyang ko tuwa kapamaganta apia kali umang ulama tanu sagyang ko tuwa paman na kapamaganta haram paganairo nagyang ko to atigtano am yalalim asumong skaniyan sa gyang ko to adato ikadu nagyang ko to al mustafti gyang ko to paman na pengedigsa ifta ikatlo nagyang ko to paman na gyang ko to kasuga sa gyang ko to adato sabab sa gyang ko to paman na kapaging karangka gyang ko to paman na kisapar na kasagyang ko to marata agal gyang ko to pagaringka padruwa gyang ko to paman yan nana kapagusayang ka sa iko mga tao sagyang ko tuwa karata agyang ko tuwa tao sagyang ko tuwa paman na kababaliw niya na mubtadi kaano pamadin niya na kalagyang ko tuwa mga tao aguan paman na andi pakadaya mga agyang ko tuwa panununiran aribat ikatalo naginan sukas siya patano sagyang ko to hadithu nabi tanwa Muhammad paman na aya usayan sa no mga ulama sagyang ko to paman na mustalahatul hadith natigilan na al-jurhu wa ta'dil. So balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya. Penalamatan akan sulang-ulangwan o mga pagariakan ada makan derenon sa giyang kaiya seminar tanu. Insyaallah apia dia ko saya pakasong igira manuto paman na kumagiyang kaiya seminar tanu na insyaallah nagiyang kaiya seminar tanu na itataros tanu ne. Uman mau maswarba na insyaallah na di tanu di seminar sa giyang ko tuading ka kegagatan. Para kabeguan peman na insyaallah na ubaan na mimbiti raya kan si mga ulama tano asiram mani maka seminar si argatan na yan na mapian ageng ko to makan dekedakal tano kapaman na pakaasal tano si ko pakasal paman na seminar tano mapia lagi duba kia lubayan lagi duba kia lubayan sakanusan mambuah mga bai na penalamatan akan sakano sa ageng ko to adini o kapaka penderainon paman na papakaw makano saya na insyaallah nagyang kaya kuma seminar na turuan yu si ko paman na mga ginawa ini amiyaw na di si seminar seminar tano paman na ad na bentuan yalim paman na pakap seminar niya syarakatan sa lagid mambuha penalamatan akan sulang-ulangwan o mga bagsa tano ayadira di kapakapamakinig sa giyang kaya Islamic seminar tano na sisiran di makapamakinig sa giyang kaya live na salamat rakan ulangon ang mga bangsakan paman na kebebaya mamakinig sa giyang kaiya seminar tano. Sa saya tano buta mani sa diyang ka. Why? Saya tano buta mani sa diyang ka. Pengenin tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala paman na kiyakuan tanwaya sa ndeuan udi na paman na miya kakuatan ron sa ndeuan paman na kapitindigan o mga ginawatan. Why? Ayamala narilaan tano Allah maapan tano niya si iku lang wan tama siya tano Allah subhanahu wa ta'ala nalakaan rakatan Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko to mga rizki niyan so mga limuyan so kabarakatian lakaan rakatan Allah subhanahu wa ta'ala pakalidas tanu Allah sa iko mga rarata lagi do mga panyakit sa salam ko skanu peruman sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.